Rimaykamullay ñaña turikuna. Ñuqam kani Iris Cárdenas, wasimanta pachan napaykamuchkaykichik. Kuskamanta yamaq chirikusum, Tribunal Constitucionalpi aswanra riqsipana willakuyninkunata. Kaymi ñawpariq willakuykuna. Pusaqkaq audienciapi iskay chunka habeas corpus mañakuykunata magistradokuna botanallapaqña sajirunku. Ejecutivo mañakusqan demanda competencial tan pleno ukupi chaskirunku. Ichaqa medida cautelarta mana puririchinkuchu. Asesor jurisdiccional hina llamkapakunapaq llallinakujkunatam aklarunkuña. Hamuq willakuykunapi llalliqkunata riqsiykusun. Tribunal Constitucionalpi magistradokuna huñuranakunku hinaspa ñawparirachinku pusaq kutiña audiencia pública nisqata. Willakamusqankuman hinaqa iskay chunka habeas corpus nisqatam hatiparunku hinaspa botanallapaqña sajirunku. Kawaykusun. Achka llaqtakunamanta chayaykamuq habeas corpus mañakuykunatam Tribunal Constitucional botanallapaqña sajirun. Internet nintakama ruwasqa pusaqkaq audiencia pública nisqapi. Iskun horas kimsa chunka minutos niyuq achikyay pachatam hallarirurqa huk habeas corpus mañakuywan. Kimsa waranja pichka pachak iskun chunka iskun niyuq yupaychasqa demanda nisqawan. Roberto Torres Álvarez demanda nisqata churarurqa segunda sala penal con reos en cárcel wasi ukupakontrampi. Chayqa kachkan Callao Corte Superior Pim. Chay hinallataqmi demanda aypachkan Corte Superior Supremapa Sala Penal Permanente wasin ukuman. Allinta hatipaykunankupaqmi rimariykusqankupaq hipallanman magistradokuna abogadokunata punitaq tapupaykunku. Denunciaqkunapata denunciachikuqkunapatapas. Iskay chunka habeas corpus mañakuykunatam achka llaqtakunamanta chayaykachimunku. Huk Amazonasmanta, huk Ancashmanta, huk Apurimaqmanta, Arequipamantapas huk, iskay Callao llaqtamanta, Waura llaqtamantapas huk, iskay Huánuco suyumanta, huk Icamanta, Junín suyumantapas huk, kimsa La Libertadmanta, suqtañataq Lima llaqtamanta. Pusaqkaq audienciatam internet ninta rikurachimungku. Tribunal Constitucionalmi ariniramun demanda competencial nisqata. Ichaqa manam puririchinqakuchu medida cautelar nisqata. Kay iskay mañakuykunatam hispirachimurqaku Ejecutivo wasimanta pacha. Kay willakuypi riqsipaykus. Tribunal Constitucionalpi magistradokunam Ejecutivopa mañakusqan demanda competencial nisqata arinirunku. Ichaqa kay watapi iskay yupaywan yupaychasqa medida cautelar mañakuytañataqmi mana ñawparichinkuchu. Demanda competencial chaskinankupaqmi suqta magistradokuna botalurqaku. Umalliq Marianela Ledesma Narváez, hinallataq Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Taboada, Eloy Espinosa Saldaña Barrera magistradokunapiwan. Contrapiñataqmi botalurqa Ernesto Blume Fortini magistrado. Hina hawanmanñataqmi magistradokuna botarullarqakutaq Ejecutivo mañakusqan medida cautelarta. Pichkam arinirurqaku. Iskay magistradokunañataqmi contrapi botarurqaku. Ari nispam niramunku Umalliq Marianela Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini, hinallataq Sardón de Taboada magistradokuna. Contrapiñataqmi botaramunku Ramos Núñez, hinallataq Espinosa Saldaña Barrera magistradokuna. Congreso wasipi congresistakunata yuyaymanachinankupaqpas botarullarqakutaqmi. Ledesma Narváez, Ramos, hinallataq Espinosa Saldaña magistradokuna. Contrapiñataq Ferrero, Miranda, Blume, hinallataq Sardón magistradokuna. Tribunal Constitucionalmi llallinakuyman hayarachirqa lliw Perú suyupi llamkapakuymunaqkunata. Kay willakuypi riqsiykusun pikunacha Tribunal Constitucionalpi musuq llamkapakuqkuna kanqaku. Hawaykusun. Emergencia punchawkunapi kachkaspapas Tribunal Constitucional llallinakuyman llaqtata hayarachin kas nisqawan llamkapakunankupaq.
Yallikunam kas niskawan llamkayta hallarinjakuña. Huk abogado, pichka abogado técnico kuna, asesor jurisdiccional niskakunata yanapanankupaj. Huk analista, llamkapakuqkunata akllanampaj. Huk especialista, Dirección General de Administración wasiukupi llamkanampaj. Hina hawanmanpas, chunkata wayuq digitalizador niskakuna, expediente kunata, computadoraman churanankupaj. Perú uku suyukunapi llalliqkunam kachkanku, Paul Alarcón Barrio Nuevo, Arequipa suyumanta, Mauricio Carbonel Alba, Trujillo llaqtamanta, Ricardo Mogollón Cortés, Talara llaqtamanta, Vicky Miranda Salcedo, Tacna llaqtamanta, Miguel Leiva Ramírez, Huancayomanta, Hinallataq Luis Guanilo Villa, Pacasmayo llaqtamanta. Amayakikuychu, chaypas chayllachuya. Tribunal Constitucional mi kaqllamantapunita Perú llaqtayuqkunata musuq llallinakuyman hayachimuchkan llamkapakuy munaqkunata. Ichapas ham llamkapakuyta munachkawaq. Kay willakuypi riqsipaykusun warmitapas karitapas aqllan hakun aswanraq hatun yachayniyuq kaqkunata. Qhawaykusun. Hampunitaq kayta yachaykuy. Tribunal Constitucional mi musuq llallinakuyman hayachimuchkan llamkapakuy munaqkunapaq. Kimsa chunka pusaqniyuqta kas niskawan llamkapakunankupaq. Hinallataq kimsata régimen 728 niskapi llamkapakunankupaq. Aswanraq allin yachayniyuq kaqkunatam aqllan haku. Kas niskapim kimsa chunka iskayniyuq asesor jurisdiccionalkuna llamkan haku. Tawa administrativo kuna, hinallataq iskay jurisprudencia yachayniyuqkuna, willakuykunata pajarichinankupak. Régimen 728 niskapaqñataqmi huk asesor jurisdiccional, huk técnico secretaría relatoría niskapaq, hinallataq huk auxiliar secretaría general wasiukupi yanapakunanpaq. Asesor jurisdiccional hina llamkapakuy munaqkunam maestría yachayniyuq kananku, utaq derecho constitucionalpi especializasqa. Hatun yachaywasipi yachachiq kananku, hinaspapas inglés, francés, alemán, utaq italiano rimaykunatawan yachananku. Examenkunapim huk práctica niskata llallinakuqkunaman hunhaku. Hinallataqmi llallinakuqkunata aqllanankupaq kimsa magistradukuna kanhaku. Hatun yachaywasipi iskay yachachiqkunapiwan. Hukninmi San Marcos hatun yachaywasipi yachachin. Hukninñataq Pontificia Católica hatun yachaywasipi. Aswanraq yachapaykunaykipaq página web niskaman yaykuykuy. Hinaspa oportunidades laborales niskapi ñawinchaykuy. Ñañaykuna turiykuna, kaymi karqa constitucional willakuykuna. Amayajunqankichikchu. Facebook, Twitter, YouTube niskapipas hatiykamuwayku. Ñuqawanja huk punchawña tinkuykaнаkusun. Tumanakapaña.